Bismillahirrahmanirrahim. ChaaluMale'City Council ga hatarona dawruge fastolas evvana rasmi jalsa feshoni meogoto online ko join koraban tibbevi thing councilors una ekiga saada befrunga tibbevi ade miyada musharifa wa agenda nga ves islahen ekkam banya dawla bunga ne detto ehem vima musharifa wa agenda fast kuran tayat kura befrun vote devunga de shukriya ade ade shukriya ingeto ayma agulabiyatum fasvi ade ehem vima mi yaunda debe fule gadu ni vetive baara be fulung vote libunu den egota minen mani ingeta ekavis julai ga bevunu fastolas wana rasmi aamu jalsa ga yawmiyan islahen otiya vidal levun ede ne detto ade ehem ekavis julai ga bevunu fastolas wana rasmi aamu jalsa ga yawmiya fas koran tayat kura befunu vote shukriya ade ayma baara befulunge agulabiyatum fas idari gotum shala masala bainal agwami jamiya jamaat taka barama med mashakurun ade tibehulun app kuluga mikama behe karudahe ade cta waane scta ki ek karudaha ki china ge kunmin sitting ge faratun kunminge foreign affairs ofihun awun minna fonwa fawa municipal ofihun fonwa fawa city ebe fulun male city ya kiga sister city ebbasomega soy kuran interest faala kurawwa fonwa fawa city miha tanavest china ge by city taka kiga kuri dawrutawga male city ya kiga we ebbasun taw soy kurawi adi eka sabun hama gina guna faada take male city ya koffave de gawmu de city de terega gulunta puri rangala gayam kurevi faada take koffa hema ama egota una gabul kureve kunmin municipal people's government foreign affairs of informa fawami request awmen balagam finama ekama gule diu process ten kuriya gendevene egam faada take kuran demioti den muri bainal gwami bay jamia taka bar omuga awmenge mi seyaka awun hushala paper ege e jamia ki World Academy for Local Government and Democracy World Academy for Local Government and Democracy no the world ki democracy ya insani haqqutaka wakalat kurumuga muhim maqsadga ufadda fawa jamia ema mi jamia bari umun ChaaluMale'City ge council mi kuriya genda adi awmenge mi mandate ga suri by mi related kankamuga hama technical support eki kahala fanni ehi terikama adives mashara tawge tereng libena faada ta hunnana kama fene demioti local governments for sustainability ikliye kia international body ei global networking e dehas fasate kevurgina local adi regional governments da ge view gai demehetteni taragiya maske kura bain lagwami jamiya sateka fansa vihavurgina gawmuga miharo sama kuriyadde dehemima miga mi baruma kiwa samaun menna egen faada take koffana kame then amioti cities with nature kiya timavetta behe hasa jamiya timavesh rakkaterko gudrati wasidata himayakko demehetteni vitaragiya wakalat kurumattaka ufadda fa onna jamiya emmi ngeto demionnani AIVP the worldwide network of port cities ChaaluMale'City ki haigatuga port city ehvima hamtima vetta guladi yafari gotum ves ekika hala faada tak hodumuga mi international alif dalga kama behe mi maaf karo the world network of port cities no the AIVP ki duniyega oi port city tawga meduga hinge emme bodu jamae
50 gawmegga sateka nodiha memberun himene mi network himene network emmi ehwima mi komme haraku duniyege port city tawge emme bodu jalsa intizam kura mi farata ki alif daluge kama behe gina muahadata ves huda oshala fast kof bay geto demyoti cities ocean and climate network kurukolla for cities zaki javvu hunuma kanduge lonugandu ufulumuge masalaga emme fula dairaga local government femburuga mase kura fare cities declaration ge member gawmakave alif taluge sdg gawm tahuge tere kanda gule landudandi tak hasil kuruma mi network meduriko city taka fursatu iturugende hama efada anejjamiya ki resilient cities network city tawge taraggiya kurave masakketa ki gudurati wasilattaka hurumetterkon hitagen kuriya gendeve masakketa kashwar kurumattaka maulumat badal kurma gaabiliyat ituru kurma duisette wargina fara bæriwa mi viugage faada miharos 2 million wargina mihuna libemunde de mi hama efada jamia ingata hema mi jamia taka adi China ge kunmin province sa ekiga gulum gaim kurma veduga hosheli fawa hoshelo ad saif shukriya me algun men miharu war gina zimma taken ada city council mi a regime ge dashun mi a lamarkazi nizam ge dashun hawalo efo ingiruga algun men na war bodanga be beenuwe fanni hiterika city manage kurumaki wara funny technical kame mi zamanuga e masekke rangala kitam me zamana kokkotivwe kobeti ehme masekke kura gota ege aajfaaj algonme mihun kairin das kurumaki adi egen algonmenna mi funny hiterikan hodumaki komme muhimukame algonna difaha kollan miga demehetteni vi gotega cities kurieroma adi miga cities ge e gudurati kankan himaye kuruma conserve kuruma huri jamiyata kevves mege terege eboy ehwima ebe funge ehi terikama ekko algon men mi beenum wafada male bina kurumattaka fehi male hinhama je male vilum veri madama mes algon menge terege mi musuma anna badaltaka ekko raalu eruma mige risk tavves flooding na mi huriya kamege risk mi yannani boduwamo adi ekanka algon menge terege ekamuge risk ma boda kuriyan ahartawge terege ituruwege daane dairuge ege resilience build kuruma algon men focus koge maseketake kuranjehene algondo hitum mi jamiyata ka guligen algon men e maseke ingen ehmi taid kurenge to mi gota mi jamiyata oge bairiwa shukriya ade china kunmin city ya gule gotum ves maaf kurava algonda misri e algon men mige kurimves me fa kore fadan china ge bay mi city taka ekko sister city gotan ebbasu me gaim kogge mase kuro algon men na vihaves podaka mi duniyege eki kankol toga mi masekke rangalan hinga mi hunna ekkon algon men partnerships build kurmaki hama malege rayitunna malege municipal hidmetan hardana kurma elene warabbodu mi barakavane ade ege ituru algon men tajriba algon men mozifun nang eten tana gos ebe funna mitana as ege tajriba exchange kurumuge fursat libigen dan taid kurenge to mi dekan de kushel man shukriya aifa shukriya me hama alonde sama saif tekke wahake war bada taid adi hama mi husharlun takavve sama taid hagigatuga alme male city council ki alme ge resources war madu ema alun qabul kura gotuga alme rajituna mi for ko denje eta bawer hidumettaken ebo technically alme adi smiti bi hama war fahato kama alun qabul karne ma technically alme na mi beenum wa supporta hi terikan alun qabul kurane alme mi hama mi duniyega taragge fawa mi gawmata kayaki almen hama guligen eme honna ki e gawmata kayaki mashwara ko e gawmata ge hitrika ma ki almen hama kuriya gosikam ga nyam almen na mikala hori datitan halluwe almenge mozafunna vesadi mige sawbun hama ituru training ta libi almen ragitunna mide hidmetta ana ituru ana furihama kame libigen dana kama on kabul ko ne hema wara furihama ta itu kurang alon hama mi mihre ane jamiyata uga bæveri vesadi mi sister agreement ka soy ko me maanu war bada taid kula kam shukriya ade shukriya mariam nazima online ko wahak pole vidalo
නියම පැනල් ඩිස්කෂන් තන අඩොහි මාල්ගොන් මෙන්ගේ ගෞම ෆහතු ගොය මිම්බර අලුගඩ ෆහතු එහෙම මිහෙම් මේ දිබේ ෆුර්සතෝගෙස් දෙම්බ සයිෆ් වහ කරවේ අලුගොන් වරපේනෝ අලුගොන් මෙන් අදි පොලිසි මේකර්ස් ගතක තිබේ මේ මිතන ආස් තින්කන් අලුගොන් සෙන්ගේ අලුගොන් මෙන්න මේ කවද පාට ගෙම්බස් එහෙම ටෙක්නිකල් ෆන්ඩේ මිහොන ආමේ ගෙම්බස් දෙවෙන් ඒකම අලුගොන් මිහාරස් දන්නවාද අලුගොන් මෙන්න මිහෙන් දිබේ මි දතුරතෝග හැම ඒ බේෆ්ලුම් වෙස් මි පාට ඔෆියෝගේ ඉදාරි මොසිෆුස් ෆන්ඩේ මිහුස් නවස් හමහම ෆුර්සත දෙබ්බු මර මොහිමු අලුගොන් ෆහගොන් මිෆාරමි workshop ka algon men as only erun ebe full numbers algon men da mi gos dakka wahaka kima ebe full numbers nikka gatana as meta dilba di bifahurima noniya we workshop ta attend we e wahaka ta adu ibunima ebe full numbers fasihwa na algon men da ekko elain wege work pura ihege wahak tanwa workshop ne delfusi ashkuri ade ama e fahakuri pada mi jamiyata ga barima hama kuriyang wettanuga mi miharu saunu bari fawa faratta meduri ko sama fursatan hodo mase kurum mi deveni muzafunna tamrina tajriba fursata fahi kuruma mi fanni ga abilitkan ituru kurum fursat hoduma ekahala amwargina kankam miga zamani mingandutaka usultakan ahuleriuma mi fadakantatta mi fahivege midani mi kahal jamiyataka adi city taka gulum gayam kurima ad ituru khiyal mashwara netiya hama men vote daane ad ebbe situru be folo fursata kanne ede edinu labba envima china ge kunmin municipal people's government ge faratun edilava fawa gota mi de city de terega gulun gayam kurumuge masalaya adi Ushalifawa karuda hoga bayan kurefawa jamiya jamaataka gulung badahi kuruma kuriya gendenche hemha iltizamta kuriya gendiyo matayat kura be fulum votte bun ida shukriya na nazima onden ko benne iba شكرا أيما اتفاق فاسيكما شكرا أيما سعادة بفرونج اتفاق حاضر دانتي بفرونج اتفاق مي مثلا نميجا مديه هذا دين أون من جلسة itu item menne mi awna ma nimmal kuri dannawada beenuwani mi nimidiya Ramadhan ma awun bevi Guruwan Barata Madham Baratuge mi Dev Barati sara kamyab Dev Barate Dev Baratuge Vanavaniyan honu kudinna inam dinum mimahuge tera vana duho baba gotamani hama jihifa envima ekan hama tibe from ge samalkam awun mi dannawadi tera vana duho gere awun mi loni ziyare paakuga awun mi rat koyawara kulagada mege kudinna ekashigam wa kahala haflae awun mi rat koyviya baaman ham wargina belene ringe support ekiga bevunu ama warangalo mude mubara den envima inam dinu jalsa tera august vana duho gere onna den ama ekiga awun men kuriyang wetta kuriyang mahaki hama raitunna waragin interactions hingana kama gabu kore mahe adi kuriyang dosta by mashrutawga public consultations ta kuriya gendam ve bahuri misalaka mi galoluga park hedumu kantawga raitun devwa fa khiyala aur minna kurefa malumat ekgota concept me ha tayyar kurevi galoluge councillors samaya ballawma gendawne hema waran avaha mi masterega mi galoluge rayitunna ki government baddal me bawanche galolu park hadan mi nimma foi location ga bebu mi ge merangali ves envima e baddalu mi ma terega lasnuko bebun awun menge plan ga himanam awun menna awunda fene eme me kama ves awun men hasako galoluge councillors masaketta ke koddevun ede den vidingiliga vesama e bahuri anekka ves vidingili mi den wara tafatu masalta kankan
mashara kuran jehe tanaka we fa onnani mi emme fa on mi bevi fiber issue ga detto den mi haro hama ya kiga e baade ituru ehem masal tabes ehem vima mi masterega on men edi ituru mashara ka kiga vinigiliga vesga itong ituru baddo makadanje kantatta e bahuri den hama ekhala bay kanka mi masterega hama e bahu on men raitunna kiga interact kuran je kantatta on men mi har mi wani misalaka danna nyamo raitunna ehiteri dinumu gotun form furade fasha housing form ekamuga wesaunde den daira tawge councillors ama kurim wes awme mashara kuri gota daira terega masaketeke koddeva ebe fulege daira ga tibi kom bayetto form furan ehi beno efatibi e bayeko olum identify koddevvagen e bayeko mi awmenge de ofi hon kore ofi haka ei taise koshi hbb ga hori ofi ha maafanno mi media center horitanu gadetto hori ofi ha detanu kore de como se help desk ka gendawa form forum ga awmen e hiteri kan dinu awmen ga azumaka waamwana mi faharo mi form leve mi hakiki sarukarun kandaluwa fa sharotta ka fituwa emmenna ki form laabay ka mu emima hagigatu ga ashara sarhaddu ashara daira terega komme councilor isnanga wagen adi WDC member was guli wadagen kureven oy warakun hama defaratun guligen identify kuravwen gendawan we form horan ehiterikam beenuwa miha hisabagen go sene kan kodde envima ekamuga hama maraboda public interaction mi masterega di september ma homi deadline hama awun kuregen gosten awun waraboda ede envima vihas bodaka mi ekama bes masake koddema awun bodan ede then eiden mi woguta awudo faha kolan uri kankamaki envima ituru kame tibe fulongene kama nyawul mas neduga meeting nimma dana ingeta ad en turbe fulu kame faha kurawa kannen envima neduga baddalu mi hisabun nimma dana ora boda shukriya assalamu alaikum